laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Ikhwatal a'izza, ahbabi fillahi azza wa jalla, أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إنجرني الله سبحانه وتعالى يتيم كنك الله جل وعلا edo dendanigal moƴƴereji kañumma e nemaji ɗi kanko Allahu jalla wa ala o waɗani en. Tawi ko woni sengo dow majje ɗi dendanigal majje ko wiyete faaminede jokkine kaɗo dina nelaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ara en jarnimo kanko Allahu jalla wa ala yeso ɗum seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu goto. Seedike wonde nelaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala, nelaɓe makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. Torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe, kamɓe e kala gomɗinɗo jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala neɗɗo ñintinɗo oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. Ara yeeso ɗum ko ono yo siɓɓe julɓe, siɓɓe tedduɓe, salmini on goɗo salminago islam, salminago wo Allahu tabaraka wa ta'ala shar'inani e yen salmodir hakkundaji meɗen. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe janni en kañum gon salminago. Aray si ɗum non feƴƴi wona ɓe ɓanginirani en noon ka ardinande yewtere meɗen nden bi idnillahi jalla wa ala wa bi tawfiqihi subhanahu wa ta'ala e oɗo kikiɗe ko yilotode e oɗo mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko ri'ayatu al usrati fil islami, wana muɗum ko aynugol reena ɓengure nden ka diina islam. Se ndaari moƴƴa enen hannde e wuri e zaman mo tawata fiyake makko no hulɓini, e wuri e zaman mo tawata fiyake makko no aanini, e wuri e yaasi mo tawata fiyake kañum yaasi on no maapini moƴƴa. O waɗi noon ko yaasi e zaman e leydi fatawata kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo yedde ko duuɗi, kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo lunde ko duuɗi. Nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe yedde ko duuɗi, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe lunde ko duuɗi. Hande si tawi hawri en taskike en laƴƴigite meɗen nde en ndaari ɗiɗo ɓengureji, en taway ko ɓuri ɗuɗude e yimɓe ɓe tawata ko wonɓe mooɓude ko wiyete kon ɓengure. Maana muɗum ɓeɗo worɓe ɓe tawata ko wonɓe e resude sonnaɓe ɓe addaka maɓɓe, ɓe kafida e ɓen ɗon sonnaɓe ɓe jiido geɗal ɓe,
ko ɓuri ɗuuɗude e kañum ɓen ɗon worɓe ko yimɓe ɓe tawata ɓe ala aynude ɓeeɗo geɗalɓe ɓe allahu subhanahu wa ta'ala woni ɓe arsikude ɓe ala e aynude ɓeeɗo sonnaɓe ɓe allahu tabaraka wa ta'ala arsikiɓe yo wonanɓe ɓengu wana noon kamɓe ɓeeɗo sonnaɓe kadi ɓurɓe ɗuuɗude e maɓɓe ɓen ala aynude ɓeeɗo geɗalɓe ɓe tawata ko geɗalɓe ɓe allahu jalla wa ala arsikiɓe ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko maapinde ko hunde nde tawata ko aaninde moƴƴa se ndaari moƴƴa en taway ɗum ɗo no membina tanaji ɗi tawata jama on ɓe wawata yaltude e majje siwana si allahu tabaraka wa ta'ala faabi keɓe si allahu jalla wa ala o dandiɗe waɗi kala galle ɗe tawata si tawi galle ɗen ɗe moƴƴirali diina kañum ɓengure nde tawata ko wonde nden eɗen ɗon galle ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko majjuɓe diina ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko lundiɓe qur'an ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko lundiɓe sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si tawi galleji ɗin fof wa'ini walla ɓurɗi ɗuɗude ɗi wa'ini en fof eɗen andi ko yimɓe ɓen ka nder galleji ko ɓe woni yaltude pottaka yaasi si tawi hawri galleji ɗin yimɓe majji on ne aaka la shakka yimɓe ɓen ka yaasi ko kamɓe ka galleji woni e yaltude ɓen ɗon alano ne hora si tawi hawri yimɓe ɓen ka nder galleji ɓe moƴƴinirama ndeɗo deftere allahu azza wa jalla ɓe moƴƴinirama sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yimɓe ɓen ɓe tawata ko fotteɓe ɓen ka yaasi ɓe wona yimɓe moƴƴuɓe ɓe wona yimɓe yurmeteɓe ɓe wona yimɓe hulayɓe allahu tabaraka wa ta'ala holniɓe woɗɗitiɓe ko wiyete kon tooñe kono hande ko ɓuri ɗuuɗude e jongalleɓe ɓen ko yimɓe ɓe tawata ko wonɓe faggude ɓengureji muɗum ɗin ɓe ala newde ɓengureji maɓɓe ɗi tele an oɗo neɗɗanke mo tawata ko wonɗo darade mooɓa ko wiyete ɓengure jomboya sonnajo walla jomboya sonnaɓe adda ka maɗa o wona noon jiidoɗa geɗal ɓe mooɓa ka maɗa nde wonde yahana wuray yimɓe ɓe tawata ko siɓɓe maɗa adda ka ma neha ɓen ɗon watta e geɗal ɓe maɗa ɓen e ɓengure maɗa nden no hananma ka anda wonde ɓeeɗo alanditoyte fi maɓɓe goto yawmal qiyamati yeeso allahu tabaraka wa ta'ala wonno minen andi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala himo farli e goto kala e meɗen aynugol ndeɗo ɓengure makko e renugol ɓengure on tigi nde kanko allahu jalla wa ala o wi ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جمّن تبارك وتعالى وندري عند إيمان ويا أيها الذين آمنوا كأنوا يقوم به الله تبارك وتعالى ندو إونانو مكو ونندئن كو إونانو تدنغل nduɗo ewnandu makko wonande en ko ewnandu yurmede waɗi si abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki wonde idha sami'ta allaha jalla wa ala yunadi biqawlihi ya ayyuha alladhina amanu fa asghi ilayhi sam'a fa imma khayran tu'maru bihi wa imma sharran tunha anhu kamɓe abdullahi ibn mas'ud ɓe maaki radiyallahu anhu wonde an julɗo si tawi a nani allahu jalla wa ala no ewnoro ewnandu makko wi'ugol ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe kamɓe abdullah ibni mas'udin ɓe maaki ɗettu nanɗe maɗa ɗen fewtina e ndun ewnandu ɗon ɗetta fondo maɗa on fewtina e ndun noddandu ɗon waɗi noon ko noddandu yurmede ko noddandu moƴƴere jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko imma moƴƴere nde tawata ko moƴƴere wonede sabu ha yaha aljanna ko ɗum o wonma e yamirde maɗum hara ko bone mo tawata ko wonowo sabu ha yaha yiite jahannama ko ɗum kanko allahu jalla wa ala o wonma e haɗude o ɗum se ndaari ya ayyuha alladina amanu ka nder qur'an en taway kanko allahu jalla wa ala ko ewnanduji ɗi tawata ko ewnanduji yurmede ewnanduji ɗi tawata ko ewnanduji teddungal kanko jomi men o wiya ayyuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe
o wi qu dande anfusakum wonkiji moɗon ɗin wa ahlikum e ɓengureji moɗon ɗin naran yiite. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en wonde yen dandu hoore meɗen danden ɓengureji meɗen ɗin ko wiyete ko yiite, ɗum woni lette makko ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. E fomiɗen andi wonde ko wiyete ko wiqayatu nafsi, wiqayatu annafsi wal ahli min annari la takunu illa bi islahiha. Bima'na dandugol ɗiɗo wonkiji kañumma e dandugol ɓengureji muɗum ɗi yiite, ɗum wonirta fi hiɗa mari laamu, ɗum wonirta fi hiɗa mari jawdi, ɗum wonirta fi hiɗa mari doole, ɗum wonirta fi hiɗa mari sabu, bal ɗum ko wawata wonirde ko moƴƴingol wonki maɗa kin kiɗo wonki maɗa etoɗa haaki wona wonki ɗoftiki Allahu tabaraka wa ta'ala, jogitiki deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam hara koye hoore laawol ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. Ko wana non moƴƴina kadi ɓengureji maɗa ɗin gila e sonnaɓe maɗa ɓen e dendanagal wonɓe ɓen e ley konngol maɗa ka galle ma ɗon, etoɗa ɓeeɗo ɓe dendaningal maɓɓe moƴƴiniraɓe deftere Allahu azza wa jalla nden e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam no ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe famirino. Ko ɗum ɗo ibnu adama wawata dandirde wonki makko kin e ɓengureji makko ɗi yiite jahannam. Wona fimo jogi jawɗi yo o softirɓe ɗum, wona fimo jogi laamu yo dartoroy ɗum, wona fimo jogi doole o dartoroya ɗum, wona fimo mari sabu o yaha o rewirangol ɗon lawollah. Oɗum waɗi si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe maki wondema ma'ana muɗum on qu anfusakum wa ahlikum nara, ɓe maki ko allimuhum wa addibuhum, ay allimuhum al-ilma ash-shar'iyya wa addibuhum bil adabi ash-shar'iyya. Ma'ana muɗum ko piiji ɗiɗi, ɓe maki go on ko yon jannuɓe, ko yon eto ɓeeɗo ɓe faama kaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe anda Allahu jalla wa ala, ɓe anda ndeɗo deftere makko, ɓe anda kaɗo diina makko, ɓe anda nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eto ɗon kadi ne on ɓe needi islam, ne on ɓe neediji ɗi tawata ko neediji qur'ana yankoji, ne on ɓe neediji ɗi tawata ko neediji sunna yankoji. Si tawi hawri on waɗi ɗum ɗo, haray on waɗi ittiri ko wawɗon kon fi dandugol ɓe lette makko ɗen kanko Allahu jalla wa ala. Joni ɗum ɗon ko yamirore jomi meɗen tabaraka wa ta'ala nde o yamiri en, bal ko hunde nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗɗini e dow meɗen, ko tawata no waɗɗi en daranagol ɗum hattirde daragol. Ono si en daari alhaali yimɓe ɓe hande a sikkay Allahu tabaraka wa ta'ala ko yamiriɓe ko o wiɓe ko accitire ɓengureji moɗon ɗin hoore majji, accitiron ɓengureji moɗon ɗin ɓe waɗa ko ɓe faala kon, tertoɗon ɓengureji moɗon ɗin e juuɗe iblisa, tertoɗon ɓengureji moɗon ɗin e jungo alyahudu kañumma e jungo annasara. Wanon ɓurɓe ɗuɗude ɓen hande e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko moɓuɓe ɓengureji, ko yimɓe ɓe tawata la yaltafituna ila ahlihim, la yaltafituna ila akhlaqihim, wala yaltafituna ila adabihim, wala yaltafituna ila ayi shay'in minhum illa ila al-ashya'i allati tata'allaqu bi umuri ad-dunya. Ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen hande yeƴƴitagol maɓɓe ɓengureji maɓɓe ɗin fuu ko darugol fiyakuji maɓɓe aduna ɗin. Ko si tawi ɓe yehi lekkol, e si tawi ɓe yehi ka reviseteɗon ko sifa ɗiɗo piiji, ma si ɓe yehi ka métier maɓɓe e ko nandi e sifa ɗin. Amma ko yowodiri e fiyakuji kaɗo dina maɓɓe, si tawi hawri ɓe yehi duɗal, ma wuren si tawi hawri ɓe naɓetetaw ka duɗal, si ɓe naɓama ka duɗal, si tawi hiɓe yaade e nder ko ɓe yahata kon, si tawi hiɓe jangude no haniri non, si tawi hawri hiɓe rewtade, si ɓe gollitirde konko ɓe woni e jangude ɗon, si tawi ɓe juulude, si tawi ɓe woɗɗiti piiji harmoni ɗin, ɓurɓe ɗuɗude ɓen o jongalleɓe hande ɓe darata ɗum, ɓe yeƴƴitota ko ɗum haaju maɓɓe ala en. Tawile nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makeniŋe hadise wonɗo ka sahihain, hadis Abdillahi ibni Umar radiyallahu anhuma,
بماكي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن كان بين الله عليه الصلاة والسلام بماكي الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته بماكي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها كان بين الله صلى الله عليه وآله وسلم بماكي wonde goto kala e modon no aynina na kambe ne laado aynini alayhi salatu wassalam ko rabbul izzati wal jalali rabbus samawati wal ardi khaliquna wa ilahuna woni allah tabaaraka wa ta'ala ko kanko woni ko aynini en ko kanko woni ko halfini en be maki ande goto kala e modon no aynina goto kala e modon no halfina goto kala e modon kadi landitoyte yawmal qiyamati konko o aynina don o landitoyte konko o halfina don kanko neddanke on a hafiza am bayya o renuno dum don o aynino haniri non walla kanko neddanke on o renano o yebuno nyallal gal tawata ko nyallal gal fiyake mudum mawni nyallal gal tawata ko nyallal gal alhali mudum mawni nyallal gal tawata ko nyallal heewungal kulaleji o pellati de ngandi jomi meden tabaraka wa taala odo aya mo karmo ko be go maki ko on don woni ko sakkiti tippade e aya jaden ka qur'an ko aya mo allah jalla wa ala o andintini en fingal nyallal ngal tawata ko ngal tawoyte de nge mudum goto e meden luttatake o wi wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat وهم لا يظلمون كانكو الله جل وعلا وي هولدي نيالال رنتو دون نيالال غال تاواتا كو نيالال غال روتete don dunka Allah tabaaraka wa ta'ala nyallal gal tawata hay goto e modon o wirnota ko nen nyanden nyallal gal tawata hay goto e modon tultata den nyanden nyallal gal tawata goto kala e modon ko tawoytedo den nyanden wadi Allah jalla wa ala wa hasharnahum فلم نغادر منهم أحدا ويكو نيالال نغال تواتا من موباي بدنداني نغال مابbe len nyande men accata hay e goto e mabbe be fop mabbe men addaybe kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wi en ayna ma takunu ya'ti bikum Allah jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir jomi meden tabaaraka wa ta'ala o wi nokku kala torno nokku kala torden e kala nokku ka maayirden e kala alhaali no maayirden foti ko mayde nde tawata ko aada yankore nden o surroya walla ko neddo mo tawata ko yoolido e ndiyam lutti ton ma ko neddo mo kulle nyaami walla neddo mo yite sunni ma neddo mo tawata ko neddanke mo maadi yani e hoore mudum alhaali no maayirden e nokku kala to iden الله عز وجل أوي يأتي بكم الله جميعا وأدو يأين دنغال ميدن هاي غوتو ميدن لتتاكي أوي وأدو يأين فو ميدن هاي غوتو ميدن لتتاكي ننيان لكادي ودرني رأيين كانكو الله عز وجل وانو يلتنرنو إنون كديدين رابي ميدن بي يلتو دنغي أونو أدنا ودرنو يأين دنيان دن توا يمبرناكي غوتو ودرنو يأين دنيان دن توا وانا پدان واتي دن o darno ya en den nyanden tawakkala ko taji e meden kon no arti dum gorko meden e sonnaajo meden o wadi kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra wa za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi den nyanden be fo be webite yeso jomi maada Allah tabaraka wa ta'ala si tawi hawri fo weɓitama yeeso makko tawano saffini kanko joni meɗen o fewta ngenen tagore nden o wiya laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra o wiya gonɗi dey hande on ari men ɗo wano men tagirno on non ka arande laawol fewno men tagi on men yaltini on ka tegeji neniraɓe moɗon men wana conci yaltiduɗon e muɗum wana jawdi yaltiduɗon e muɗum wana cuuɗi yaltiduɗon e muɗum wana otoje yaltiduɗon e muɗum wana hay e huune yaltiduɗon e muɗum ko onon tum mel woni ko yalti hande ko non kadi darorɗon yeeso amen ɗo on addoraali hay e huunde
sina honɗum golleji moɗon ɗi ko ɗi ɗon addorɗon ɗo hande oɗo waɗi aya go kanko allahu tabaraka wa taala o wi laqad ji'tumuna furada wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum o wiya hande on ari men ɗo on fof ko goto kala ari ɗo kanko e hoore makko conci makko ɗi o soduno ka aduna o mooɓi ɗin ha walisaje heewi o mooɓi ha armoire ji heewi o mooɓi ha baignoire ji heewi o mooɓi ha portemanteau ji heewi on ardali e ɗum ɗo ko wona noon galleji ɗi darnuno ɗon ka membini o sappete ko galle alaji kaari ni ko galle messier kaari ni ɗum kadi on ardali e muɗum ko wona noon mbaɗɗateriji moɗon ɗi marno ɗon ko otowal kaari ni ko otowal kaari ni on ardali e ɗum compte bancaire ji moɗon dendanagal ko marno ɗon on ardali e muɗum laqad ji'tumuna furada allahu wi wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum accuɗon kala komin okkuno on kon ɓaawo moɗon arɗon hande ko onon e golleji moɗon ɗin ari ɗo ɗum waddi ha sinelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko hadisi umamene aicha radiyallahu anha ɓe maaki yuhsharu nnasu yawma alqiyamati hufatan uratan ghurala ɓe maaki yimɓe ɓe ñalande darngal ɓe moɓoyte yeeso joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala tawa ɓe wattaki paɗe ɓe immintinoye yeeso makko kanko allahu jalla wa ala ɓe ɓornaki concol ɓe immintine yeeso makko kanko allahu jalla wa ala tawa ko taƴuno e maɓɓe kon fof no arti kono woni no ɓe daroroyto yeeso allah kamɓe yumma men aishata radiyallahu anha ɓe maaki ko ono yonelaɓe allah ibnu adama on darora noon tawa e hino israɓe makko ɗa e hino biro makko ɗa e hino kaariɓe ɓen fof no ɗon goto kala e maɓɓe ɓornaki hay hunde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ndeññanden fiyake on no mawni e dow maɓɓe ɓuri ko wiyete kon darindirgol awraji ko waɗi noon li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yugnihi no wodani goto kala e maɓɓe ndeññanden fiyake mo tawata ko fiyake yonowo ngal ɗo no ñallal ko ndeññanden an oɗo neɗɗanke darneteɗa yeeso allahu tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalali kanko mo tawata ndeññanden ko kanko tu woni lanɗo ko wannon allahu azza wa jalla landoy to ndeññanden o wiya limanil mulku lyawm ene ko hombo woodani laamu ngun hande laaminoɓe laamateri ko marno fof deƴƴe annabi souleymana e marno heɓunode laamu ndu tawatta ko laamu yaajuno ko ɓe deƴƴa ko wana noon oɗo mo tawata ko zulqarnain e heɓude laamu ngu tawata ko laamu yaajuno ngu deƴƴa numrus deƴƴa buktu nasara deƴƴa itti e sikke lamɓe luttuɓe ɓe ɓeɗo fop maɓɓe ɓe deƴƴe allahu jalla wa ala yas'alu huwa wa yujibuhu kanko allahu tabaraka wa ta'ala o lamdo goto jabotako kanko jaboto so wi limanil mulku lyawma ko hombo wodani laamu ngun hande fo deƴƴa o wiya lillahi alwahidi alqahhar ko wonande mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala goto mo tawata ko foluɗo on ko ndeññanden an oɗo ɓiɗɗo adama darneteɗa noon yeeso makko ɗon kanko allahu tabaraka wa ta'ala an oɗo jongalle jomboynoɗo sonnaɓe ɓe tawata ko sonnajo goto ma wuren ɗiɗo walla tato ma nayo ɓeɗo fof ko an mooɓi ɓe ɗetti ɓoggol fawitika dande wi'i ɓeɗo mi fawtike aynugol ɓeɗo yawmal qiyamati kala ko allahu landoyilan fi ɓeɗo mi jaaboyto wonduɗa e maɓɓe a hattali ɗon ɓe jiidanima kadi geɗal ɓe bal ɗettoyɗa kadi yimɓe siɓɓe maɗa ɓiɓɓe kotiraɓe ma miññiraɓe ma ko nandi e muɗum arɗa sornuɗa e ley ɓen ɗon wattiduɗa e ɓen ɗon maana muɗum ko awa joomi ɓeɗo mi fawtike fiyake maɓɓe on mi ɗettanima ahdi ɓeɗo mi aynayɓe yawmal qiyamati sa landitike lam fi maɓɓe mi jaabotoma addeɗa noon darneɗa landeɗa fi sonnajo ma arano on landeɗa fi sonnajo ma ɗimmo on landeɗa fi sonnajo ma tammo on landeɗa fi sonnajo maɗa nayabo on landeɗa fi geɗal ɓe maɗa ɓen goto landeɗa fi neyeteɓe maɗa ɓen goto ɓeɗo fuu ko honno wondirnoɗa e ɓe ɓeɗo fuu ko honno aynirnoɗa ɓe ɓeɗo fuu ko honno ne'irnoɗa ɓe ɓeɗo fuu ko honno jokkirnoɗa fiyo ɓe rew allahu tabaraka wa ta'ala ko wannon en fuu meɗen hiɗen felliti wonne allahu azza wa jalla tagirali en addi en ka leydi ɗo fi piiji ɗiɗi
بل كنكو الله سبحانه وتعالى خلقنا لشيء واحد لا ثاني له وهنا وتر ونكو أتجرين دي على دبو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون متجرا لجنة جدين يمب من سوانا في يبروا إذن جومي وين تبارك وتعالى كو تجر ما أنكو في ياريوم كنكو الله تبارك وتعالى كو تجري sonna be maada ben ko fiyo be rewmu ko tagiri gedal be maada ben ko fiyo be rewmu ko tagiri medo ne etebe maada ko fiyo be rewmu be do non be dendaningal mabbe angade ti garanti be no on a holli wonde be do atindinebe ko honno Allahu rewirte a etoto be do janga kaado dina a etoto kadi hattirde etagol embere taqa maada on be gollitira sharia Allahu tabaaraka wa ta'ala on do woni hunde ne tawata ko waddinde e do maada ko hunde nde landi toyteɗa ka makko kanko Allahu jalla wa ala oɗo jongallejo gorko o landoyte ɗum o lande fi hoore makko o lande fi sonnaɓe makko ɓen o lande fi geɗalɓe makko ɓe geneeteɓe makko ɓe ko wona noon oɗo sonnajo e hoore muɗum mo tawata ko yahuɗo mo gorko on ari jommi o jombirma fi honɗum sabu himo hoolima o jombirma fi honɗum fi yayon wallidiro o jombirma fi honɗum fiya jiidano mo geɗalɓe ɓe tawata ko nafayme o jombirma fi honɗum fi ko toppitanomo galle makko ɗen kañumma e jawdi makko nin ka nder galle makko an kadi ko a sonnajo mo tawata hiɗa aynina ɗum ɗo yawma alqiyamati a jaboyto yeeso allahu subhanahu wa ta'ala ko wana noon sonnajo si tawi gorko ari tawima o wi'ihimo faalama dewgal an kadi a jaɓi ɗum ɗon dewgal humama hakkundaji moɗon maana muɗum ko a ɗetti an oɗo sonnajo garanti mas'uliya wonde ko ayyo joomi ɗeɗo galle ɗe mi woni yaade e muɗum mi ɗettanima ahdi ɗeɗo mi aynede ko ayyo joomi an ɓeɗo geɗalɓe ɓe mi diidoyto toon mi ɗettanima ahdi ɓeɗo mi aynayɓe ɗum ɗo ñande landitoyɗalam ɗum ɗo yawmal qiyamati wo mi jaabotoma ɗum ɗo ko ɗum woni alhaali joni noon si tawi hawri en darti fiyakuji yimɓe ɓen hande en taway ɓurɓe ɗuɗude ɓen no yeebi ɗum ɗo ɓurɓe ɗuɗude ɓen no hawki ɗum ɗo ɓurɓe ɗuɗude ɓen no welsindi e ɗum ɗo ɓurɓe ɗuɗude ɓen no ɗurni ɗum ɗo sabu noon honɗum hanne e wuuri e yaasi mo tawata futihat alayna dunya oɗo aduna o udditama e hoore meɗen nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ko ɗum ɗo woni ko ɓe hulanno en ɓe maaki wonde mal faqra akhsha alaykum walakin akhsha alaykum أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم بما فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم بما كمي وانا باسل مهولانيون وانا مفتي عندهم باسل وانا مهولانيون بما كمينكم مهولانيون وانا مفتي عندهم كون يندي أدونا أدتا إهورمون ورو أدونا إولي فوتي كوني مكو إچوداريجي مكو إتويوجي مكو ñande oɗo aduna o uddita e hoore moɗon onon mofte anden ko nden ñande mi hulani on o udditoye non e hoore moɗon waɗon ado e heɓugol mo kanko aduna on waɗon ado e ɓurodirgol e makko kanko aduna on goto kala e moɗon eɓɓo e ɗimmo muɗum on kaari ɓuratalan jawdi kaari ɓuratalan pilasiji kaari ɓuratalan galleji darnaɗi kaari ɓuratalan terenji kaari ɓuratalan compte bancaire hewɗo kaari ɓuratalan oto walla bangal kaari jo ɓuratalan hunde kaari e hunde kaari fatanafasu fiha kama tanafasu fiha ɓe maki fatuhlikakum kama ahlakatuhum aduna on halkira on wona o halkirnoɓe non kamɓe aramɓe ɓe o halkira on o bonna fi moɗon wona o bonnirno fi maɓɓe non ko waɗi noon kamɓe ɓe hilnino e aduna on ɓe terti dina allahu kan ɓe hilni e aduna on ɓe terti lahara maɓɓe o ɓe ɗetti geɓe maɓɓe ɗen fof ɓe acci ka aduna ɗo ko ɗon si jomi me wi ya ayyuhannasu inna wa'ada allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir jomi menen tabaraka wa ta'ala wi heyko ono yimɓe inna wa'ada allahi haqq ko jomi moɗon fodi on konko gonga dey ko o wi'i kon si tawi o wari on o nattay on ka makko kanko Allah o immintino e on o nyaawa
o jonnita on goto kala e moɗon joddi golleji muɗum ɗin o wi ɗum ko fodore makko non ko nde gonga inna allaha la yukhlifu lmi'at inna allaha la yukhlifu lmi'at kanko allah o wi nde ko fodore gongare o wi e honɗum wonde fala taghurrannakum alhayatu dunya wata ɗan gurdan aduna ɗo ɗaynu on wata ɗan gurdan aduna ɗo hodu on wata ɗan gurdan aduna ɗo janfo on wata ɗan ɗo hilnu on lahara moɗon on gurdan aduna ɗan tawata ko seeɗa jan hayatun qalilatun daniyatun za'ilatun gurdan ɗan tawata ko gurdan seeɗa janni surtout enen nde ɗo mofte ko wiyete duuɓi en ɗuuɗiraka ko wiyete duuɓi en ɗuuɗiraka enen no si goɗɗo heɓi duuɓi temedere jama on hawotomo yimɓe yawtuɓe ɓen goɗɗo no heɓayno duuɓi wulure enen ɗo hande mo heɓi duuɓi 60 o feƴƴini si tawi wowlama fi muɗum jama o ni ko duuɓi jeli o mari ɓen na ko 60 o heɓi ɓen nawna o yigoy duuɓi ɗin juuta joni no gurdan aduna ko gurdan seeɗa jang gurdan seeɗa jang gurdan ɗan tawata kadi ko jaasuɗan moƴƴa si tawi ɗan eɓɓama e gurdan lahara ɗan gurdan ɗan tawata ko gurdan yahayɗan ɗan luttata laren taskoɗe moƴƴa heɓunoɓe jawle ko ka arande laawol ɓe tawata ko marnoɓe jawle sen netti misal wona oɗo qarun oɗo allahu jalla wa ala waɗani en mo misal ka nder qur'ana kanko tabaraka wa ta'ala o wi inna qaruna kana min qawmi musa fabaga alayhim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi oɗo neɗɗo wiyeteɗo qarun ko jeyanoɗo yimɓe annabi musa ɓen kono fabaga alayhim o bewi e hoore maɓɓe jomi meɗe wi wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa o wi men okkuno o qaruna ngaluji jawle ɗe tawata allahu wi saabije butikaji ka o marayno ɗon tun galuji makko ɗin ko hara ko ɗen saabije ɗon tun mooɓa ɗen saabije ɗon tun ko dongal molanangal wonande dental sukaɓe hara ko marɓe doole kadi na de jawdi makko ɗin ko saabije ko magasin ji ɗin sokirte kon si mooɓama ɗum ɗon tun ko sendante ɗum dolle ɗe tawata ko yonayde wonande dental sukaɓe allahu wi kadi ulil quwwa hara ko marɓe doole sinaɓe ɓe wata rondade oɗo heɓuno ka jomi me wi id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin yimɓe makko ɓen fewtimo kanko qaruna ɓe wi hey wata bungirndi jawdi ma wata mantorndi jawdi ma ko waɗi allahu azza wa jalla o yiɗaɓe yimɓe ɓe tawata ko mantotoɓe bungayɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe makko ɓe waajimo waaju yottingu ɓe wimo wa ahsin kama ahsana allahu ilayka ɓe wi moƴƴor e yimɓe ɓen e tagore allahu nde wonu allahu moƴƴori e maɗa noon ko allahu moƴƴi e ma an kadi ittu geɓal tagore makko nden e ɗum ɓe wimo wala tansa nasibaka min addunya wata accu geɓal maɗa ngal ka aduna ɗo wata ɗettu ndi jawdi ma accandi ɗo eto gollana lahara ndi jawdi ma marandi ton wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi alfasada fi l ard inna allaha la yuhibbu almufsidin ɓeɗo ɓaɓe waaji kemo koko ɓe waajimo ɗo fof ko on ɗum o heɓi ko wiɓe o wi innama utituhu ala ilmin indi ndi jawdi ndi on ɗo wiide ko allahu okkilan ndi min ko ɓaamiɗo andi ko honno jawdi heɓorta ko ɗum mi heɓiri ndi ko ɓaamiɗo andi laawol no jawdi heɓorta ko yangi an addi ndi ɗum ɗo ko hunde nde tawata ɓen ɗon ɓe wonno yimɓe ɓe tawata ko ɓe hilni ko ɗaɓɓugol jawle aduna ɓe terti diina kan kono en fof meɗen iɗen andi battane makko ɗen allahu wi fa khasafna bihi wa bidarihi al arda o wi min mutinimo kanko e galle makko ɗen fof ka nder leydi min accali de ha min wari mo tawsi men surrimo bal ko kanko e jawdi makko ndi tawata ko jawdi galle makko ɗe tawata ko galle wonanoɗe mantede ko mawni allahu azza wa jalla o wi ko leydi ndin min yamiri ndi eesi kanko wo galle makko ɗen wo e ngaluji makko ko wonno ka galle ɗon fof ɓe ukki ton min yamiri leydi ndin kadi ndi arti kandi woni ɗon mana mum min surrumo o ma yaata ko ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki fatuhlikakum aduna on halkira on kama ahlakatuhum wona o halkirnoɓe no
ɓe maki ko ɗum ɗo ɓe hulani en e heno noon hande ka wonden ɗo e wuri e gurnan nan tawata hande yimɓe ɓen ko ɓe andi mecce ko ɓe andi wakkiliɗo ko ɓe andi tinniɗo ko ɓe andi neɗɗo mo tawata ko marɗo barki ko heɓuɗo aduna ko neɗɗo yangiɗo fi ɗaɓɓere aduna si o yalti ko pir si o naati ko mir himo yangi tun himo ɗaɓɓa ɓe inna kaari no wakkili kaari wana amuɗo kaari wana welsindiɗo kaari no tinni si tawi hawri o yehi ha o heɓi jawdi ndi laaɓa ɓe inna kaari no barki o waroya e nokkeli goo ɓe innata ɓe hattata hay wiwgol kaari en senike alajji kaari senike ko ɓe wiya hen oto alajji kaari on himo senade otowal ngal kadi ko teddintengal otowal alajji kaari ngal ɓaayi ɓe mari jawdi ngal ɗon ko senotongal amma neɗɗo mo tawata kanko o ɗetti gurdam makko ɗan o waɗi ɗan e ɗaɓɓugol oɗo lahara o waɗi ɗan ɗo gurdam makko kanko neɗɗanke on jangugol kaɗo dina allahu azza wa jal faamugol kaɗo dina allahu tabaraka wa ta'ala gollitirgol kaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala o janna yimɓe ɓe ɗum o faamina ɓe ɗum si tawi goɗɗo immike ɗo joni o yehi wana nokkeli goo ka fulawaji ɓe ni ene kaari goy ton ayna kaari ala golle nani ko jannugol o jokki kaari ala golle ko jannugol o jokki himo jogiti akbarul wadaifi ɗum woni wadifatul anbiya'i wal mursalin on ɗon gino konta enen e zamanu meɗen o ala golle ko on ɗon enen iɗen andi kala neɗɗo uddituɗo duɗal jooɗi e jannugol ko ɓawa heɓali boutique madina ko ɓa o heɓali boutique ka quartier ɗum ko ɓa o heɓali laawol yawgol leydi porto ko ɓa o heɓali hay ko o jogo o jindina e quartier o ma e saare nden o yeeya ko ɗum addi mo joɗɗinimo ɗon ko ɗum nanta ɓe inna kaari ala golle ko o jokki toon ko jannugol yimɓe ndaren gurnanda wuuro tawa noon on wonɗo jabade ɗum ko julɗo non ɓe landiɓe mo kadi ko julɓe noon ɓe inna awa kaari borrama kanko o ronku golle si wona konko o jokki ɗon taw ko julɓe e wuri e zaman mo tawata jama on ɗetti ko wiyete jawdi ɓe fawi ɗum e hoore diina ka kamɓe ɓe yi'i ko wiyete aduna kon no mawni ɓuri kaaɗo diina joni noon ndeɗo ɓengure maɗa nde jogitiɗa hande ɓurɓe ɗuɗude ɓen si en daari hiɓe uggini e remugol e oɗo aduna hiɓe uggini e ɗaɓɓugol oɗo aduna hiɓe yango e ɗaɓɓugol oɗo aduna aya jongalle yaltowo ka makko ta subaka ka laawol o juulata o naati ka makko wo tawa ɓe fali ko yo ar o konka ɓe udditanamo tawa kanko oɗo neɗɗo nyallal makko ngal fop ko o jokki ko ɗaɓɓugol aduna o heɓal darsu ko ɓuri e fanɗude hay waktuji ɗin o wawali juulude waktuji ɗin tawa ko jama arano on o juulide e muɗum ka juulirde himo uggini tumo ɗaɓɓa aduna oɗo ko honno andirta ɓengure makko nden si tawi ɓe no feewi e si tawi ɓe feewa ko honno oɗo andirta ɓengure makko nden si ɓe no rewde allahu e si ɓe ala rewde ko honno o wawata wurtirande ɓengure makko nden koko wonɗo wadde ɗo nani warrete ko ni ɗum ɗo warrete ko honno oɗo andirta ko ɓeɗo ɓiɓɓe makko ɓen jokki ma ko ɓeɗa ɓiɓɓe makko ɓen jokki oɗo kanko o yejjiti wonde ɓeɗo geɗal ɓeɓe o jogiti ɗo ko hunde nde tawata ko wonde ka dande makko kalifu mo tawata ko mo o rondi ko be o landi to yeɗu yawmal qiyama ko ndu mapini jama on ko si maaro lanni ɓe adduya si nebbal lanni ɓe adda sabunde lanni ɓe adda wana noon mayonnaise e beurre e ɓira e ko nandi e sifaɗi ɗon piiji ɗum ɗon kadi mankata kayeji pay koy e teniji maɓɓe ɗin e ko yoɓete kon ka l'école mankata ɓornateriji maɓɓe ɗin e paɗe maɓɓe ɗen mankata ɓe nadante télé e nder salon on tawa écran wi molanangino non sonnaɓe ɓen goto kala ka chambre mum écran no ɗon kanko jongalle ɗen ka chambre makko écran no ɗon sukaɓe ɓen goto kala e maɓɓe ka walirta ɗon ma ka chambre kaɓe walata ɗon écran no ɗon jiwɓen kadi ka walata ɗon écran no ɗon imo pooɗani ɓeɗo fof canal goto kala e maɓɓe no darde ko fanɗi wono mari chaine ji temeɗɗe 3 tawa o yiltidiriray no o faalira o anda ko honɗum e honɗum ɓeɗo woni darude ton o ala tefude ko honɗum ɓe woni darude ko ɗum woni maana awa ko onon yo alyahuda e annasara haray e hino ɓengure anden ɗo mi wattinde sokeje moɗon ne anelamɓe ndaare kala ko ɓe feppodire muɗum waɗum ɗum ɓa en fop hiɗen andi kala mo landiɗa si o jaɓima jabade hara o huli allahu azza wa jalla o wowli gonga en fop hiɗen andi ko gila o kanal naati e ɗe leyɗe meɗen
neediji sukaaɓe jiwɓe e worɓe ɓurti lancade ɗum mi sikki ɗiɗo yeddotirta ɗum ka ɗum ɗo koko fellituɗen ni joni noon koko fellituɗe wonde ko bonnayi ɗum ɓengure ko lancayi ɗum ɓengure an si tawi a detti ɗum ɗon a naadani ɓengure maɗa nden woɓɓe no mari hujjaji ɗi tawata ko hujjajum bahiya batila daragol inna si mi addali ɓe ndaari ɗo ɓe ndaaroyay ka woɓɓe goo ane aali ɓe needi moƴƴiri woɓɓe addali ka muɗum ɓe ne'i ɓiɓɓe maɓɓe ɓe needi moƴƴiri ɓe ala ndaaroyde nokkugo joni wiwgol si mi addali iblisa kan o jokkita iblisa ka laawol ko ɗum yahata jeeja iblisa wiyami jeeji maru weelaka salon ɗum ɗon ko hujja honnum ni ko hujja façon honnum ni enen hannde kala mo tawata woɓɓe goo ko rewɓe muɗum ɓe ngoni fawde ɗum daragol inna onon hannde aduna on ka fewndiɗo mo itti 300 000 o heɓay telewur onon ronkanon en ɗum ɗon ɗo onon on ronkana en canal ɗo hannde décodeur mi annda ko 75 000 so on addani en ɗum ɗon ɗo wodi onon kadi wata on añan men ta allahu yanñan on añanon men ko ɓe allahu wi ya ayyuha alladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhu allahu wi hey ko onon gomɗinɓe no waɗi rewɓe ɓe yawɗon ƴamoyɗon ɓe yangi on noon kadi fi maɓɓe moƴƴa a seppay ko ɗuuɗi yaye makko no anta soro makko no tombo e bappa makko no kagwelen kawu makko kadi no ɓenaɓeteɗo hay ka keynan makko ɓeyna keynan makko no aviation yahe yiido yaha ka keynan makko yiido ara noon jomba oɗo addamo kama allahu wi no e ɓen rewɓe e geɗal ɓe wonɗon jiidade ɓen aduwan lakum ayɓe moɗon hara ko ayɓe mum ɓe fewjanta on siwana ko naadoyta on yiite jahannam o wi fahdaruhum rente e ɓen dey rente e maɓɓe kono hannde ko on ɗon sama hannde ɗo goɗɗo hayso ko sunnayankejo han tawa wacciti waare machallah no tentini conci walillahi alhamd kono ara ka makko tawa hay mo naadani ɓe kanalji ɓe no daarira no faalira ko rewɓe jelo hannde hara wuren ko buumiɓe ɓe tawata koye sériwoye gayniɓe bonnude wana darsu yaate wana darsu rewtete wana e honno wiyete maafe defete haa ko wela wana ñiiri defete haa ndi moƴƴa ko yiiɗaɓe woyi ɓe jooɗi hiɓe punni télé maafe kon sumira to lanɗan haaɗira to ñiiri ndi lopporo to wondi sumira to darsu on usage en to kanko emo jooɗi ka suudu himo ndaarde andirta alyahudu no boni sériwoye maɓɓe koye fop ñande ndaaruɗa wawi e janngo kadi mi ndaaray ko wanno ɓe adda woni haa ka ɓuri fotude ɗon ɓe kupa ɗum inna koko aroyta ɗo goɗɗum no ɗo janngo kadi ara jooɗoɗa ɓe naɓa haa ka ɓuri fotude ɗon ɓe kupa koni jokkirta haalanna koni jokkirta haalanna ko rewɓe njelo hannde hawki darsu sabu ɗum rewɓe njelo tawa noon an oɗo gorko ko aw woni sabu ɗum goto kala me wattuyli dey sa soodi télé a addimo ka nder galle ma a pooɗi kanal a naadi ka galle ma kala ko ndaara ɗon ko a mas'ulun an dhalika yawma alqiyamati amama rabbil izzati wal jalal kala ko ndaara ɗon ko a landitoyteɗo ɗum yawma alqiyamati yeeso joni maɗa a landitoyte ɗum yeeso allahu jalla wa ala kono hannde mi anda ko honɗum heɓi en jama on no faami kala neɗɗo mo tawata o jogaaki ɗum ɗon haray o anda ko fewndi kanko ko o neɗɗo ɓaawojo ɗo ɗiɓe ngureji meɗen ɗi jogiɗen ɗo ɗiɓe ngureji meɗen ɗi jogiɗen ɗo si en wattali yini ko ɓe tongoyta en yawmal qiyama kamɓe tongoyta en ñalande dargal yeeso allahu tabaraka wa taala wanno ɓiɓɓe no weligoy sonnajo no weligoy kono ko jarrabuye Allah azza wa jalla wi almalu walbanuna zinatul hayati dunya ka ko cuɗaari aduna o wi zuyyina linnasi hubbu shahwati min annisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الأنعام والحرث ويهن ذلك متاع حياة الدنيا كانكو الله تبارك وتعالى وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم o wi'ay ko onon ɗe jawle moɗon ɗe men woni on e okkude e ɓe geɗal ɓe moɗon ɓe men woni on e arsikude allahu wi ɗum fof ko jarrabu eni
ko jarrabuye ko waɗi koko landitoyte ɗon fi muɗum ni yawmal qiyama. joni noon si allahu azza wa jalla jarriborima o hokkima jawdi, o jarriborima o hokkima geɗalɓe, ɓeeɗo hilnima e rewgol mo ara ya perdi. allahu wi ya ayyuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillahi wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. o wi hay ko onon gomɗinɓe, jawle moɗon ɗen e ɓengureji moɗon ɗin, geɗalɓe moɗon ɓen, wata ɓe sakko on e dewal Allah, wata ɓe hilnu on e dewal Allah, wata ɓe sakko on e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. o wi kala e moɗon mo jawdi muɗum ndin sakki ɗum, geɗalɓe makko ɓen ɓengure makko nden sakkimo e diina Allahu kam, o wi fa ulaika humul khasirun, ko ɓeɗo woni yimɓe perduɓe ɓen. ko waɗi noon o perdini hoore makko, o perdini ɓengure makko nden. qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyamati. allahu wi ma kamɓe ko innete yimɓe perduɓe ɓen tigi. wana jooɗiɗo ko aduna ɗo ron keɓude étage goy are darnunoɓe ɗo étage je ɗuɗuɗe, acciɗo parcelle ji hewɗi, inde muɗum yaltiɗo alhaji kaari muse kaari waali rocci. e yimɓe ɓe tawata koɓe masakin ha hande heɓanali hoore mum hay birkire nde soodi wi nde ɗo ko min jeeyi, waali maayi. ɓeɗo sifaɓe maɓɓe buyno surrida e berɗe goote ka. enen si a yi ka berɗe ɗon a sendidira ɗo kaari walino ko ɗo kaari walino sendidirta. ko ɗum waɗi si ɗan gurdan aduna wiya ko ɗan mata'ul ghurur, ko dakam me ɗaynowo. ko waɗi noon ko sanga ka wonɗa e welnude ɗon hattirde welnugol, ko ɗon woni an neɗɗanke on ka ɗetteteɗa natteɗa. wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. narengal haali hande yeeɗo goɗɗo ta mo mari ɗo jawdi moƴƴa, mo mari compte bancaire yi ko actionnaire joɗo e banque ji hewɗi, e projet ji hewɗi, entreprise ji hewɗi. kono oɗo tawa ko o neɗɗo mo tawata ka o woni ɗon himo haɗa kala ko mari sukkar, kala ko mari sukkar himo haɗa. hay bananaru susta ñamude, bananaru o susta ñamude, himo haɗa ko wiyete tew na yo memo ɓenano mari nebbam. si 17 heures feƴƴi ko satti wo ko satti na yo ñamu goɗɗum. woɓɓe yaha ɓe haɗa ɓe ɓeyna climatiseur, naya waɗu ka auto, naya waɗu ka suudu, naya waɗu ka bureau. woɓɓe goo yaha ha ɓeyna hay sonnaɓe maɓe wattu ili nani, ya wattu ili moƴƴe dey. ɓeynama ko ya wattu ili yara noon ha si nawnar nden hewti nokkugo ɓenna gila ɗo ko wiyete ɓattagol sonnajo ko woɗɗito. ta noon no mari jawdi ene ɗum ɗo ko gurdan tigi ni. wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan ayyuha al-ikhwa. gurdal lahara ɗan ko ɗan woni gurdan tigi. idan si tawi hawri en yiltitaki ndaruɗen fiyakuji ndeɗo ɓengure meɗen, etiɗen fiyakuji meɗen e fiyakuji ɓeɗo moƴƴi, etiɗen daɗɗanɗen hoore meɗen fi lahara meɗen on, hara en heɓi probléme molanaɗo tana molanaɗo. ɗe jawle ɗe wonɗen e yanganade, ɗe otoje ɗe wonɗen e yanganade, ɗi cuuɗi ɗi wonɗen e yanganade, ɗum ɗo fof en fo meɗen hiɗen felliti. ha hande en heɓalɗo mayɗo fi ko patronjo wiyanno kaari no marno basen ɗo on no welamo sowe mo watton ka nder kasange makko. e waɗi ɗum e waɗali ka en innali kaari no haton jini eroji ɗetten ɗin so en watten ka kasange makko o yaada mo. e waɗali ha hande kadi fi ko biro makko wonɗon ɓe yiɗi mo moƴƴa ɓeynata surride lange makko, baaben makko wiyata surride lange makko, ɓengu makko ko neeɓi wullude ɗum. so innimo men surridoyay on joni o fankay ko neeɓi wullude ɗon. so wi men surridoyay on joni o waɗay ko buɗum. ɗum ko hollugol ma hon ɗum awa hinoma ɗo. si a yangike ko hoorema yanganiɗa, si a lorri ko hoorema lorruɗa. oɗo waɗi si ari ka hadis Anas ibn Malik, nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki yatba'u al-mayyita salasu, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. ɓe maki fa yarji'u ithnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. ɗe golle ma ɗo ko ɗe wonɗa yaadude muɗum.
ɗeɗo golle ɓe wonɗa gollude ko ɗe yadata e muɗum kanel kaburu maɗa ko fi honɗum enen hande teddinɗen fi aduna ɓuri lahara pellet mo daari golleji yimɓe ɗuɗuɓe e meɗen en tawa ɓe ɓurni aduna e dow lahara kono sus ta wolde sa wi ɗo yimɓe ɓe bal tu'thiruna alhayata dunia ɓe innayta fillo ɓe innata wattu kono tawa pellet kono wonir naren ɗo neɗɗo mo tawa to wiyen ko patron jo himo soodi otowal spécial hingal darna e nder galle ɗen ngal ɗon koko naɓa ɓiɓɓe ɓen ka lekkol ji non ɗi tawata ko satta piri ala noon ko ɓuri yurmude insanun muslim o ɗetta ɓiɗɗo makko o yaha o halfinoya heferaɓe e lekkol o wiya ne anela ɓe anda ko saint marie ko saint joseph ko saint ɗumɗo e ɗumɗo e ɗumɗo e ɗumɗo e ɗumɗo enen ha hande e yiiɗo kefeero no ɗetti ɓiɗɗo mum naɓi ɗo e franco arabu haysi ko wiwgol joni fiyo ɓiɗɗo wahu arabu e yii ɗum wallahi mi anda ko jokkuɗen kon no hawni tawa noon kadi ko lekkolji ɗi tawata nana hay jangana kuɓɓen ton no wi'a wonde hay juma haray meɗen mari cour ha 14h a yata juma ñande men mari cour ha 14h wosi a yalti fi juuloygol sa arti a natta tiggare natata an ɗetta ɓiɗɗo ma noon mo tawata ko mo halfinaɗa ni fiya eto ha hara yiite me mo yaalimu naɓamo ka o juulata naɓamo ka o yadata e tiggare naɓamo e nokku ka tawata o heɓata hay fursa ko ɓuri e fanɗude yo jangu kaɗo dina makko tawa eɗa darnani motowal spécial fi ɗum si weti bimbi ko ɗon ɓe naɓete amma noon joni fiyo ɓe jangu woɓɓe gono toon hay ɓe mijota ko goyna bugol ɓe ɓiɓɓe maɓɓe duɗal woɓɓe gono toon ɓe tawata koye neteɓe ɓe wakkilige moƴƴa e maɓɓe ɓen ɗon ina miɗo faala jannowo ka an miɗo faala jannowo ka an ngal ɗo wotowal na ɗowtay ngal ɓiɓɓe ɓe nde ɓe tawyama ka duɗal ko an woni immade ara tawaɓe ɗum kadi si a ari ñande ɓe mari exercice woɓe nayi ɓe mari devoir ji ande ara usage yaafe ha on tumaɗani anda sino fama usage yaafe ha on tuma on aroye joni oɗo neɗɗo tawa fanunde makko nen fof o ɓiɗɗo mi faala o wonoya directeur o mi faala o wonoya préfet ma mi faala o wonoya gouverneur ma mi faala o wonoya ministre ma mi faala o wonoya ɗumɗo e ɗumɗo e ɗumɗo e ɗumɗo tawa ko ɗum ɗo woni faalema ene ko jelo hande e yimɓe jangiɗo e lekkolji ɗi tawata ko sattuɗi piri ɓe gayni ɓe jangi université ɓe gayni tawa ni ko taxi moto ɓe on doginde ɓe ala golle ko jelo andude e wawa kontude ko jelo woni ɗo yimɓe hande jooɗiɓe madina ɗo wonɓe wayasude chine ma wonɓe yaade dubai kon hara ñallal gotal hay ndiyan saƴali ɓe ɗuyi e classe hara ndiyan saƴali ɗan tawi ɓe e binde l'école ɓe nannaten ɗo ɗum woɗen ka hollugol wonde ha hande ɓe natali e classe jangugol enen ne sikkude kere ko jangugol l'école addata arsike ka ko angal jangugol l'école addata arsike e wiyali goɗɗo nayo o naatu o nayo naɓu ɓiɗɗo makko o janga l'école la naɓu mo o janga kono suɓu l'école ji ka naɓatamo ɗum naɓamo o janga tawa dina makko ka yeebotako si dina makko ka yeeboto ittumo e on ɗon l'école naɓamo e l'école goo ka ko homboye meɗen heɓoyta hujja yawmal qiyamata o aroyde yawmal qiyama o tawa Allah azza wa jalla Allahu inna ene kon naɓannoɗa o ɓiɗɗo ma o l'école ɗa tawi pelle to juulta ɗon waktu o ko wana noon o tiggotako ɗon ko wana noon e juma o juuloyta few ko fi on ɗum waɗannoɗa ɗo ene ɗawa innude a joni ko ɓaami tawi ko ɓen ɗon ɓurata jannude oɗo hujja feƴƴoye ko feƴƴata awata yooɓo hujja mo feƴƴoyta yawmal qiyama ta jaɓu ɗum yoɓagol hujja mo tawata o feƴƴoyta yawmal qiyamati wata jaɓu eɗen no gande ko ɗon fewndinen jama on no jasini fi jangugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓe hande noon ko ɓuri yurmude ko ha yimɓe sunna buyno ɗo si ɓe ɗetti ɓikkoye maɓɓe koye ɓe naɓiɓe ka duɗal ngal tawata ko ɓurana tun jangete yo ñunce tajwid lanni sa men mini ɓe min miɗo naɓi ɓiɓɓe am ɓen jande koye pay ko yartata kikiɗe ɓe darta ɓe ala jangude tawhid kaɓe won ton
ɓe ala jangude fiqhu kaɓe won ton ɓe ala jangude hadith kaɓe won ton ɓe ala ka firanede on qur'ana ko ɓe woni e jangude ene an kadi kon jokkuɗa famodire moƴƴa si pay ko jangiɗo qur'ana ha o hunji kende tawa o ñuncoto nde moƴƴa kono o anda hay e hunde e ko o jangi ɗon ko o anda ko hombo woni Allah ko annon mo famali aqida o anda e hombo woni Allah o anda ko honɗum woni qur'ana o anda ko hombo woni nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ene an kadi oɗo a wallimo o wallalimo no manki taw no manki oɗo waɗi yimɓe ɓe tawata ko uddituɓe daaraji kaɓe woni e hunjinde pay koye qur'an yoɓe hulo allahu jalla wa ala taɓe hattu e ɗum ɗum tum si tawi kamɓe hiɓe gayna jannugol ɓe tawhid falyabda'u bidalik mana muɗum yoɓe hunjinorɓe qur'an on ɓe jannoraɓe tawhid defte tawhid no woodi tosoke fi pay koye ɓe jannoraɓe hadith ɓe jannoraɓe fiqhu e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ene ko jelo hande wonɗe yiwde ɗo sukaɓe si a yiɓe ka yaasi ɓe yuppituɓe hiɓe fiilo jiwɓe ɓe heɗo musique si goɗɗo innima ono hunji qur'an a heɓɓay mo bantade kono si o uusike yeeso ma si tawi hawri ma o uusike ara ala ɗum hara ko hito ngo wonɗa nande kala ko jokkuɗa wiya mi accay ɗum ɗo mi ndaroya on ɗo jangude ta no hunji no ɓuri yor hito ngol no weli kono tawa ka mathalil himari yahmilu asfara eno tana o ɓay koye boyno addi hade ɗo julna yimɓe qiyamul layli ɓe julna ɗo yimɓe ha jama o wulla ñande julde ɓe haɓɓo ɓe nodda jiwa ɓe yahamugo imamu on ka qiyamul layli ko imamu ka qiyamu sheytan ha toye alhaali wonɗen enen hande kon ɗum addi ɗum ko par ce que oɗo ko muskila mo tawata ko muskila mo newɗen hawniɗo muskila mo tawata en ne'imo mo hawni haray paykum ma ko ya eto hattirde etagol kun faama ko wiyete kon tawhid gila pay ko yaga o ƴawida e mum nayo jango qur'ana tundey o ñunconde fa has la nelanon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama duuɓi jelu hiɓe noddude tawhid duuɓi sappo ka duuɓi sappo timmuɗi tawi ko tawhid tumɓe on noddude mum si tawi noon ɗiya shariaji julde noon aroyi ɓe continue julde e tawhid duuɓi ha timmi duuɓi sappo e tati yeeso ɗum noon ɓaɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe feriɓe sehneke madina shariaji luttuɗi ɗin tippi kono hay takko kaɓe mayata ɗon kana yad'u ila tawhid takko kaɓe mayata ɗum kana yad'u ila tawhid na ɗon ɓe haɗuno ɗettugol ɗon no qaburu maɓɓe o waɗa mo juulirde alaysa hada da'watan ila tawhid ko da'wa ila tawhid enen ko fi honno ɗum no buga ɓawo ko ɗum waɗi ayiyay ɗo yimɓe ɓe tawata da'iman wa abadan sa yii hande shi'a no ukko ɗo e nder defte meɗen ndegenen ahli sunna ɓe ara ɓe bugo shubuhaji e hoore yimɓe ko angal jangugol men ngol waɗi ɓa pellet ɗin shubuhaji ɗi ɓe woni e yaltinde ɗon ko ɗi tindina si wona tutagol majjere maɓɓe ɗen e ngal famugol maɓɓe dina e penale maɓɓe ɗen e jamfa maɓɓe kam parce que ɓe ara ɗo ɓe innama no e deftere kaarire tawa meeɗa wondete jon noon sa anda inna ɓe wi'ile no nder ton ɓe ndi mujallad kaarijo ɗerol kaariwol hotata kadibun mahat goɗɗum ɓe innama no nder ton tawa ko ɓe wi'uma no nder ton kon na ɗum woni nder ton goɗɗum ɓe wiyama no nder ton ɓe taƴa ɓe itta dow on ɓe wowlata ɓe itta ley on ɓe wowlata ɓe wowla tumbongu jon noon si tawi anga anda ɗum ɗon daroɗa inna ese ɗum na gonga ɓe anda si fami jon noon si tawi geɗal ɓe ngureji ɗin ɓe jangi qur'an ɓe firine ɓa shiya buyɓe adda ɗo ayeje hewɗe ɓe inna ko ayeje qur'ana ɓe inna wilaya ali on no ka nder qur'ana ɓe janganama ɗo ayeje ɗuɗuɗe sifa innugol ma innama waliyukum allahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ɓe inna on aya hay karamokoɓe mun sunna ɓen no wi koye ali o tippi wi'ugol aya on koye ali o tippi e aya on no tindini fi yo ali lonto ko piiji ɗiɗi sertude o gonga karamokoɓe goo no wi'i aya on koye ali tippi karamokoɓe goo ifa hafid ibn hajar
hafidu oɗo honno wiyete imam ibnu jarir at-tabari afwan eɓe janti ɗum ka tafsiru maɓɓe ko wana noon imam ibn kathir no janti ka tafsiru maɓɓe imam al-qurtubi no janti ka tafsiru maɓɓe kamo koɓe buyno wi'i aya on ko tippi koye ali ibn abi talib mana mum ɓe ɗetti hunundare maɓɓe ɓe okkitiri tawi ɓe waɗi ruku woɓɓe goo wi'i wonne aya on ko o tippi koye ubadata ibn samit hiɓe welduno e yimɓe banu qaynuqa ɓanon ɓenɗon ɓe andi ɓenɗon salike dina kamɓe pottitiɓe few ɓaɓe pottitike ɓe ɗon allahu tindini ɓe noon ko homɓe woni yiɓɓe maɓɓe ɓe jonnon shi'a wi innama waliyukumullahu ande ko woni lamɗo mon on heftuɗo fi mon on ko allahu wa rasuluhu e nelaɗo makko walladina amanu o ko ali allahu wi ali walladi amana dey o wi walladina amanu ɓe inni ko ali ɓe wi alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un woko heɓi no itti sadaka tay no waɗi ruku woko ali tum jon noon aya no hikki yeeso ɗon wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun awa ɗon kadi yoɓe wiye wa man yatawalla allaha kala laamiɗo allahu wa rasulahu e nelaɗo allahu walladina amanu awa e ali kadi goɗɗo suusa wiide kala laamiɗo allahu ko waliyu ariɗa ko waliyu ariɗo innama waliyukumullahu ande giɗo mon on ko allah waman yatawalla allaha kala yiɗɗo allahu wa rasulahu e nelaɗo walladina amanu kamɓe ɓe ɗetti ɗum ɓe wi ko laamu e yalali on ka wonnon koni ɓe moɓiri subhaji dolle ɓe ari ɓe cikki ɓe walleni sifa oɗon hadith mo tata ko hadith on ka ghadir khum inelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe iwi madina few ɓe iwi ka arafa few ɓe fokkiti makka ɓe ari ha e nokku wi'eteɗo on ghadir khum ɓe darniɗon sahabaɓe ɓe maki wonne man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah allahumma wali man walahu wa aadi man aada allahumma wali man walahu wa aadi man aadahu ɓe watti ɗum wakhzul man khazalahu ɓe ɓeyditi ko ɗuuɗi oɗo allahumma man kuntu mawlahu fa aliyun mawla oɗo ko riwaya mo tawata ko o selluɗo himo tabiti cheikh al-albani tigi alayhi rahmatullah hiɓe sellinimo ka silsilatu sahiha kon woni man kuntu mawlahu fa aliyun mawla man kuntu mawlahu kala mo mi laati komi giɗo makko fa aliyun ali kadi mawlahu ko giɗo makko kamɓe shiya ɓe na donc arano wodno sahabaɓe añunoɓe ali ne man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu kala mo mi laati komi giɗo makko ali ko giɗo makko ali no mari ayɓe ɓe tawata ko ɗuuɗuɓe no jiya e ayɓe ali ibni abi talibin khawarij ɓe gandi yaltunoɓe ɓen e zaman ali ibni abi talibin kaffaruhu ɓe hefirɗinno ali inan nelaɗo alayhi salatu wassalam ko sifaɗin piiji ɓe on no rentinde sifaɗin piiji ko wana noon se letti wona al ansar ɓe maki fi ansaru honno ɓe maki la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafiq est ce que ɗum holli kamɓe ansar e muhajirun hakkunde maɓɓe ɓe añidiri to ko rentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam joomi men ko wahyini e maɓɓe kon ko fii ko kanko allahu o rewire ila qiyami saa idan allahu no andi no woodi aroyayɓe añayɓe ali ibni abi talibin sifa khawarij mo andi no woodi aroyayɓe añayɓe al ansar sifa shi'a arrawafida o wahyini e nelaɗo on man kuntu mawlahu fa aliyun mawla o wahyini e maɓɓe la yuhibbuhum ay al ansaru illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafiq ino fowno ɗon jonno amma ka ɓenno allahumma wali man walahu wa aadi man aada on ɗon o sellah ko ziyada mo tata ko o da'ifa cheikh al albani no lo'inimo ka silsilatu sahiha ɗon ɓe janti fi makko wonde on ɗon riwaya ko o lowɗo wa nafsu shay'in shu'aibul arnaut ka tahqiq maɓɓe li musnadi imami ahmadin ɓe maki on ɗon ziyada ko o lowɗo o sellah haysi o selli kadi ko o dalilun alayhim la lahum nane moƴƴa allahumma waali kamɓe ɓe inni allahu laamu man waalahu kon ɗum firetun kala laamiɗo ali aray ka ya ali no mari lamɗo senginni ɗum tele ko ɗum ɗo yata ɗum
waɗi ziyada on ko low joni wayno allahumma wali man walahu wa aadi man aada goɗɗo ko haqqille makko ɗe loyi wo o wawata inde allahumma ko ayi allahu waali laamo man walahu kala laamiɗo ali wa aadi aña man aadahu kala añuɗo ali ene ko giggol e ngaygu tokkidirte ka ko laamu e ngaygu allahumma waali allahu yiɗu man walahu kala yiɗɗo ali wa aadi aña man aadahu kala añuɗo ali ko feewi ɓuray ɗo ndogo dalil ni fi ali laamu la joni ko fi hon ɗum ali ibni abi talib kamɓe ɓe woni ɗon kamɓe hawɓe annduno ɗi hujjaji ɗo fof aboubacry lontike ali arali tawi aboubacry ɓe maaki ene ono on nanano ɗe hadisaji na yeeso mon nelaɗon maku noon ali deƴƴi ɗon aboubacry laami duuɓi ɗiɗi ɓe deƴƴi ɗon umar laami duuɓi 10 ɓe deƴƴi ɗon ousmane laami duuɓi 12 on sati noon si ɓe laami kamɓe ali ibni abi talib radiallahu anhu kamɓe hiɓe annduno wonde ko ɓeeɗa hanndi e muɗum ko ɗum waɗi ɓe memminali han kono ɓaɓeɗo kamɓe na diina ɓe maapori ko politique ɓe maapori ko gaynuno feƴƴude tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum kamɓe diina maɓɓe kam fof ko mahi ko ali jam fama ko ali hanuno lontal gaynino feƴƴude hari arton joni janno yimɓe ɓen fiyake diina kam kono nan ko memmingol subuhaji si tawi yimɓe ɓen ɓe jangali diina maɓɓe kam en jannali ɓe gureji meɗen ndin oɗo sunna faminɗen ɓe oɗo sunna ɓe adday ɗe toke maɓɓe ɗo hay si tawi ɓe wawali ɓe sikkintina ɓe si ɓe wawali ɓe sikkintina ɓe tan yejjitude nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno ka hadithe hudhaifata bni lyamani ɓe maki wonde aroyay du'atun ila abwabi jahannam walla ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha ɓe maki aroyay noddoɓe ɓe tawata ko wiyaɓe ko diina ɓe woni noddande kono hiɓe dari ka dambuɗe jahannama ɓe maki kala nootiɗo ɓe ɗon ɓe duñay mo nder ton ene goɗɗo si innima he nde ɗo alqur'anare timma sahaba ɓen ɗuytinde ɓe wayli goɗɗum nder ton o inama qur'ana ko tippino tawi ko ayeje guluji 17 wonno ton sahaba ɓen ɗuyti ha lutti guluji 6 e ko fawi o non ɗum noka usulul kafi lil kulayni ciya no mari ɗum ton ɓe mari kalmo koru maɓɓe walli findu deftere tabrasi e hoore mo o winde wonde ko faslul khitabi fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab nen non deftere imminali nde sina fi wi'ugol qur'ana nde jogiɗen ɗo nde wana nde allahu tippini e goɗɗo wari wi'ima wonde ndeɗo wana kayre ni buynoge maɓɓe a landotoɓe par ce que chia hiɓe waywa doño kala ka ɓe ari ko on couleur ɓe ɗettata idan a memminay tum ɓe nama menen men fiɓa ɗum kon bo wima qur'ana timma koni ɓe way joni noon defte maɓɓe ɗen no toon sa yiɓe suusali ɗe wajorde ko waɗi ko woni nder ton kon janggotako goɗɗo wata ɗettude ñolu janna yimɓe ɓe ko woni nder ton kon janggotako shi'a sattataɗo ha shi'ajo heɗoɗamo himo waajo o uddita usulul kafi ma o ɗetta tafsirul qummi ma o ɗettanama honno wiyete ndeɗo biharul anwar e ko nandi e sifa ɗen ɗon o wiya himo waajorde makko woni ton kon o watta ɗum par ce que ko won ton kon janggotako sen ɗetti tafsirul qummi on ko tafsir moɓe holori moƴƴa ka muqaddima makko himo addi ton ko fanɗi wo ayaje ɓuri 4 ɗe o wi'i wonde sahaba ɓe wayliɗe nanonde tippori si goɗɗo noddima e ɗum ɗo ko jahannama wonma noddude ka ko aljanna si goɗɗo darike wi'ima rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam nene meɗen Aisha ɓen waɗi zina ɓe tawata nelaɗo alayhi salatu wassalam landama e hadise wonɗo ka sahihain Amr ibn al-As landinoɓe man ahabbu nnasi ilayka ya rasulallah ɓe maki Aisha ene yimɓe ɓen fof ko hombo ɓurɗo yiɗude ko ono yo nelaɗo ɓe maki ko Aisha mi ɓuri yidde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde Jibrilu alayhi salatu wassalamu neliɓe yoɓe yettina yumma Aisha Jibrilu no salminaɓe kamɓe ɓe innama ko ya fiɓu oɗo ko sonnajo bonɗo wonno ko sonnajo waɗɗo zina ene ɗum ɗo ko noddandu may aljanna ka yiite o may yiite si goɗɗo darike wima sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe dendanigal maɓɓe ɓe murtuno ɓe yalti islam siwana ɓe jowo wattude e ahlul beyt ɓen jowoɓe ɗon
بدتنا ما صفة وانا مقداد بن الأسود بلال بن الرباح سلمان الفارسي عمار بن ياسر أبو ذر الغفاري بيقول بيدو ونو يلتالي إسلام بين أبو بكر ارتد وعمر ارتد وعثمان كفر عبد الرحمن بن عوف كفر كلهم كفروا إلا هؤلاء مع أهل البيت ñande non arano den badri naɓe temedde tato e sappo e tato wonnono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki laalla allaha qad ittala ala ahli badrin wa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ɓeɗoɓe fo ñande sulhul hudaybiya ko ɓe yimɓe wulure temedde nayo wonnoɗon sahabaɓe nelaɗo maki alayhi salatu wassalam la yadkhulu nnara ahadun min alladhina bay'uni tahta ash-shajara ɓeɗo fop goto e maɓɓe natta yite wulure e temedde nayo shi'a ara wiyama ɓeɗo fo yaltuno islam sina jow ene mo noddima e nde finde ɗo o ko wonma noddude koye aljanna walla ko e yiite wonma noddude si tawi goɗɗo diininoray ƴawgol e hoore gangunaloyna allahu huɗo aboubacrin huɗa umar si o fuɗɗo hutba makko kono e diina ni oɗo ko honɗo ma noddude yo noon ɓe arde ɗo ɓe ɗayna jama o wirdu tijjani no selli cheikhu tijjani ko waliyu wonno wahabiya ɓen no ari wiigo mawɓen fuuta jogino kon sella ɓe ara ɓe ɗaynira ɗum mawɓen joni bete mawɓen kañum no jaɓi aboubacrin ko ɗum a yahata ɗo ka shi'ajo sattata ha shi'ajo innitira aboubacre ɗum o watta ɗum innitirgol Hitler no ɓuranimo innitirgol aboubacre o watta ko ko fottatayi ayyata ɓe darike duwu o keefeero mo tawata ko abu lu'lu'atal majusi neɗɗo mo meeɗa sujjande allah azza wa jal o meeɗa lootade longal o meeɗa wolde kalima shahada on darike o tawi umar no julnude julɓe ɓen salata subhi o yarni laɓi makko poson haaki haari o ari o tufi amiral mu'minin umar ɓe feƴƴini shi'a daroɗetta kaburu oɗo on ɓe labina kaburu on ɓe pentiramo ɓe yaaɓe waɗa mo ziyara kanko abu lu'lu'a weltanagol mo ko o wari umar ko ɓeɗo innama ko yaljanna ɓe on ma noddude goɗɗo daro innama ɗa wawi fottude ɗa e sonnajo tawa an e waliyu makko on meeɗa yewtude haldon fotton ya jonnumo ɗon teŋe ɗe tawata ko sa 1000 ma ko 1 million si on haldi ɗum ɗon on fotti a jonnimo haldon mariage mon on ko fi lebbi 3 ma fi lebbi 4 ma fi hitande si hitande nden timmilan ni ɓe innama ɗum kadi koye dina jeeya nikahul muta'a ene ɗum ɗo ko yeytagol ni ka yana yeytagol kono sendi ɗum ɗo e yaltowo yaha yiya debbo yeytotoɗo ka lawol o jonnamo ɗon mbuɗi fi yontere kono sendi ɗum ay hunde senda ɗum ko gotum ɗon da bete fewno dagino ka islam ka arande lawol hari maslaha muɗum no woduno kono nelaɗo alayhi salatu wassalam yowmo haybara ɓe haɗuno few kono enen en heeɓi muskila ñan hara jama o watte yili moƴƴa ne en ɓe guureji meɗen ɗin e dina etoɗen ɓe janga ka dina enen tegi jangen hara jama o yafoto ko juuti kon hada wa billahi tawfiq وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتال